І я хочу, щоб мене зараз почули всі. Почули особливо в Москві. Настав час. Ndashaka ko buri wese anyumva cyane cyane abari i Moscow. Igihe cyo gushyikirana no kuganira cyageze. Igihe cyo kugarura ubusugire n'ubutabera muri Ukraine cyageze. Bitabaye ibyo ikiguzi ku Burusiya kizaba kinini ku buryo bizabafata imyaka myinshi cyane kugira ngo mwongere kwegura umutwe. Uyu munsi i Moscow haravugwa amagambo menshi y'intsinzi bishimira ko bafashe intara ya Crimea. Habaye imyiyerekano myinshi ariko ndashaka gusobanura ikintu kimwe. Byavuzwe ko imyiyerekano mu murwa w'Uburusiya yahuje abantu 200,000, 100,000 mu mihanda n'abagera ku 95,000 muri stade. Uwo ni wo mubare w'abasirikare b'Uburusiya bwohereje kurwana intambara muri Ukraine. Ibi ni ukubereka ko muri iyo stade y'i Moscow harimo imirambo 14,000 n'abandi babarirwa mu bihumbi bakomeretse n'abamugariye ku rugamba. Icyo ni ikiguzi ku Burusiya kubera intambara bwadushojeho. Іскалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Hashize ibyumweru hafi bitatu Perezida Volodymyr Oleksandrovich Zelensky avuze iri jambo mu butumwa bwa video iri yegeneye abanya-Ukraine n'abakurikiranira hafi by'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Akivuga iri jambo, hari benshi barifashe nko kwihoza amarira kuko hari hashize iminsi Ukraine ikubitwa hababaza. Nta masaha menshi ashize Perezida Zelensky yongeye gutanga ubutumwa bwa video bugaragaza ko Uburusiya bumaze gutakaza byinshi mu ntambara bwashoje kuri Ukraine. Mu magambo ya Zelensky ubutumwa bwe nuko bwavugaga втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить. Muribuka uburyo Uburusiya bwirataga ko bwari kuba bwafashe Kiev mu masaha 48. Mu masaha 48 hamaze kuvamo iminsi 48. Igisirikare cy'Uburusiya kimaze gutakaza ku rugero rusumba ibyo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zatakaje mu myaka 10 y'intambara muri Afghanistan. Залучені близько. Ibi bivuze ko Ukraine yatangiye kugana ku ntsinzi y'urugamba rw'intambara Uburusiya bwayishojeho. Uburusiya bumaze gutakaza iki gituma Perezida Zelensky avuga ko bumaze gutakaza ibiruta kure ibyo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zatakaje mu ntambara y'imyaka 10. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Reka tuganire ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Amezi hafi abiragiye gushira Uburusiya bushoje intambara kuri Ukraine kuva tariki 24 Gashyantare 2022. Gushoza intambara kuri Ukraine bisa nkaho bitatunguranye kuko hari hashize iminsi hatutumba umwuka mubi ndetse n'Uburusiya buca amarenga yo gushoza intambara kuri Ukraine. Impamvu zateye iyi ntambara ntabwo tuzigarukaho cyane kuko zaravuzwe kenshi. Gusa nkwibutse ko byatangiye Uburusiya burwanya icyifuzo cya Ukraine cyo kuba umunyamuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu by'Uburayi na Amerika NATO. Kuva iyo ntambara itangiye, za leta z'ibihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi na Amerika zagaragaje ko zishyigikiye Ukraine yari imishegeshwa n'intambara, nubwo ku rundi ruhande hari abanengaga ibyo bihugu ko bitatabaye Ukraine nk'uko byari byitezwe. Kuri ubu ariko hari ibihugu byamaze guha Ukraine ubufasha bw'intwaro nini zivugwaho kuba zimaze kwifasha cyane guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya. Bivugwa ko Uburusiya bumaze gutakaza ibifaru by'intambara bibarwa mu magana muri iki gihe cy'amezi atageze kuri 2 bumaze buteye Ukraine. Inzobere mu bya gisirikari zivuga ko uko gutakaza k'Uburusiya biterwa n'intwaro zigezweho zirasa ibifaru ibihugu byo mu Burengerazuba no kuvuga Uburayi na Amerika byahaye Ukraine, ariko nanone ngo bigaterwa n'uburyo bubi Uburusiya bwakoreshejemo ibifaru byabwo. Ingabo za Ukraine zo zivuga ko Uburusiya bumaze gutakaza ibifaru birenga 680. Urubuga Oryx rukusanya amakuru ya gisirikare n'ubutasi rubari ibyo Uburusiya butakaza mu rwego rwa gisirikare muri Ukraine rushingiye ku mafoto yoherezwa avuye ku rugamba. Ruvuga ko Uburusiya bumaze gutakaza ibifaru birenga 460 ndetse n'izindi modoka z'intambara zirenga 2,000. Ibigo by'ubushakashatsi Rand Corporation na International Institute for Strategic Studies bigaragaza ko Uburusiya bwari bufite ibifaru binini bigera hafi ku 2,700 byose hamwe mu ntangiriro y'intambara bwashoje kuri Ukraine. Mu ntangiriro y'iyi ntambara, Amerika yahaye Ukraine ibisasu bya misiri 2,000 byo mu bwoko bwa Javelin birasa ibifaru, ndetse kuva icyo gihe imaze kuyohereza ibindi bitari munsi y'2,000.
ibisasu bya javelin bishobora kuraswa ku buryo igisasu gishwanyagurikira hejuru ku gifaru, aho igifaru kiba kidakomeye cyane nk'uko bivugwa n'uruganda Lockheed Martin rukora ibyo bisasu. Ibifaru byinshi by'Uburusiya biriho igice cyo kuburizamo ikibirashweho kigabanya ukwangiza guterwa n'ibisasu bya misile, ariko ibisasu bya javelin biriho imitwe ibiri, umwe ukuraho icyo gikingirizo kigabanya ukwangizwa n'ibisasu, mu gihe undi mutwe wa kabiri winjira imbere mu gifaru. Ubwongereza nabwo bwohereje Ukraine ibisasu bitari munsi y'ibihumbi 3600 bigezweho byorohereye birasi ibifaru, ibisasu bizwi nka Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Ibi bisasu nabyo byakozwe mu buryo butuma biturika mu gihe binyuze hejuru y'igice cyo hejuru cy'igifaru, igice cyo hejuru muri rusange kiba kiri ahagaragara. Nick Reynolds, umushakashatsi akaba n'umusesenguzi ku ntambara yo ku butaka wo mu kigo cy'ubushakashatsi ku bya gisirikare cyo mu Bwongereza cya Royal United Services Institute, avuga ko ibisasu bya javelin n'ibya Next Generation Light Anti-Tank Weapon ari ibisasu bifite imbaraga nyinshi cyane, ku buryo iyo Ukraine itabihabwamo imfashanyo uko ibintu bimeze muri icyo gihugu byajyaga kuba bitandukanye cyane. Amerika irimo guha Ukraine indege nto 100 zitagira umupilote zizwi nka drone, zirasa ibifaru zo mu bwoko bwa Switchblade. Izi drone zizwi nka kamikaze, ni ukuvuga indege z'ubwiyahuzi, zishobora kujya hejuru y'icyo zoherejweho kurasa kiri mu birometero uvuye aho zikoresha ari, zikamanukira hejuru ku gifaru zikagiturikiraho zikoresheje umutwe w'igisasu ziriho. Muri iki gihe igisirikare cy'Uburusiya gikorera mu mitwe y'amayeri y'urugamba ishamikiye kuri za batayo izwi nka Battalion Tactical Groups. Iyi ikaba ari imitwe yihagije yo kurwana, aho buri mutwe urimo ibifaru, abasirikare barwanira ku butaka ndetse n'imbunda za rutura. Imiterere ya nyayo y'iyi mitwe ishobora guhindagurika, ariko muri rusange ibiri mu mubare munini w'imodoka z'intambara, ariko ikagira umubare muto w'abasirikare barwanira ku butaka. Phillips O'Brien, wigisha amasomo yo gupanga urugamba kuri kaminuza ya St Andrews muri Scotland, avuga ko muri rusange Uburusiya bufite abasirikari bake bo kwiyambaza, ku buryo ya mitwe yo muri za batayo zabwo ari uburyo bwo gushyiraho umutwe wo kurwana ufite imbaraga nyinshi. Muri make ibifaru by'Uburusiya bigenewe kugaba igitero mu buryo bwihuse, bikagira n'ubushobozi bwinshi bwo gusenya, ariko bifite uburinzi buke cyane mu bijyanye n'abasirikari barwanira ku butaka bwo kubiherekeza no kwihimura mu gihe umurongo w'ibifaru ugabweho igitero. Ibyo bituma igisirikare cy'Uburusiya kiba nk'umuteramakofi ufite ikofi ya nyayo y'iburyo, akagira n'ijigo ryoroshye cyane gushwanyaguza. Professor O'Brien nakubwiye avuga ko kuba Uburusiya budakora ubwirinzi buhagije mu kirere bituma abasirikari ba Ukraine boroherwa no kwinjira mu birindiro ndetse no gutega imitego imirongo y'ibifaru by'Uburusiya. Kubwe mu ntangiriro y'intambara, Uburusiya ntibwagize ubudahangarwa mu kirere ku buryo budashobora kugenzura ikirere ngo butahure ingendo z'igisirikare cya Ukraine. Ibyo bivuze ko abasirikari ba Ukraine bashoboye kwinjira ahantu heza ho kurasira imitego ndetse bashobora no kwangiza byinshi muri ubu buryo. Nk'uko bigaragazwa n'imibare y'urubuga Oryx, 1/2 cy'ibifaru Uburusiya bwatakaje ntibyashenywe cyangwa ngo byangizwe n'umwanzi, ahubwo byarafashwe ndetse ibindi bisigwaho byari biri abasirikari bakizwa n'amaguru. Inzobere zivuga ko ibi byatewe no kunanirwa kw'ibikoresho ndetse n'ubushobozi buke bw'abasirikari b'Uburusiya. Professor O'Brien avuga ko bimwe muri ibyo bifaru byagiye bisigwa kuko byari byashiriwe n'ibitoro, uko kukaba ari ukunanirwa mu rwego rw'ibikoresho. Bimwe byaheze mu cyondo cyo mu gihe cy'ubukonje kuko ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya bwateye mu gihe kibi cy'umwaka. Nick Reynolds wo mu kigo cya Royal United Services Institute avuga ko abasirikari barwanira ku butaka b'Uburusiya bagizwe n'abinjijwe mu gisirikari ku ngufu n'abinjiye vuba. Ibyo bikaba bituma baba abasirikari bo ku rwego rwo hasi cyangwa hagati na hagati. Ibifaru byinshi by'Uburusiya byagiye bisigwa kubera kubitwara nabi, bimwe byaratwawe birenzwa amateme birabirinduka, ibindi byaratwawe bijyanwa mu miringoti ku buryo ibice byabyo bigenderaho byavuyeho. Ubushobozi bw'abasirikari bwo gukoresha ibikoresho byabo bwarabuze. Akenshi ariko abasirikari bataye imodoka zabo barahunga, ndetse kuri bamwe n'ubushake bwo kurwana nabwo bwarabuze, ku buryo leta ya Ukraine yatanze amabwiriza y'ukuntu abaturage bakwiye kwigezaho imodoka za gisirikari z'Uburusiya zagiye zitabwa n'abasirikari babo.